Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Agapam. Rabin. Manong, Agat arka. kaya't kunti maturog. Anay ko. Pagad-adalan ka. Isorong bangagadal ka. Nalawag! Wan Manong. Dennis, absent ka iti first period Adamot black eye mo. Apay da ita. Di mo damagan. Amom, nag-quiz kami itay. Anya ko ma? Tap na mom. Kaya't kunti ag-drop. Anya? Hanggang ipatayin nagtumot kami ni Manong ko. Anong sam ngaminan Hanggang kasano daytan? Adon ti absent ko. Adon ti na-miss ko. Adda pa'y research project tayo. Nagrigat dayta. Kasano ngamin amasurutam. Kat saan ka mat-asim-simrak apulos. Anya nga nga ti aramidak. Kastoy ti aramidam. Iti amin a subject tayo. Kaabay mo ni Abi. Ha? Jason nga digdigos a kasinsin mo? Nalaing day dyan niya. Perfect. Dagiti exams na. Ang mga no ag cum laude, no ag graduate. Tapno ang mom, Dennis, crush na ka. Ha? Kat ti aramidam, kunwari, armam. Kat inton kwan, isunton ti pagaramidam iti research mo. Uy! Mayat saa! Ay, abe, siya kung timang ituloy kadag ito'y lalabaam. Ingkakit ti agrevyon, tanay, ag-exam kayo ako lang. Tulungan ka, nanang. Nasugat-sugat ang ti imam. Maanusak da ito'y. Nas ka na makalpas ka iti panagadal mo. O, nanang. Ikarigatak tap na saan tayon ang makilablabada. Ingkan di na ka di pa kadanagan. Asino ti ororayam? Ni Abi, nakitam ka din na limabas? Anya? Ni Abi? Jay adda kilikili power na? Kasapulak ti kinalain na. Di mo ko na nga. Apay kitinasan. Pag-aramidak iti research work ko. Amo matan, nakapuyak iti kakasta. Awan kantyawan da ka Sika naggwapo? Armam dayjay asaan nga agdigdigos? Kita lang, mat. Nas ka na makagraduate. Makamo ka Nakita dita library. Ingka dita. Abe? Ha? Dennis? Mabalintiag tugaw dito yung abay mo? Ha? Umabayak lang ka ni ka. Nag-nervyos kan sa matan. Ni? Saan mo apay ka di? Dakas ka din o. Agaramakan ka? Anya? Anya nga oras nga gawit ka? Saan na ka di arab-rabakan, Dennis? Seryoso ka, Abi. Ngamsan na dito yung library ti pagsaritaan ta. Urayin kay J Gate no agawit kan. Uy, Abi, apay akas absent-minded ka. Ni? Saan mo Anya tikit kita amit ayan ti gate. Awan. Uy, at dapat padaanan na. Awan mo Si kamot insan. Isikretong pailang matkanyak. Aguray ka. Si kakaditi orayin ni Dennis ija ayan ti gate? Si kansa. Kumit kita ngamin dito ayan ta. Ingka na. Uy, addan sutor ti insan ko. Mababayin kan samit kanyak, Abi. Uwan nga ron.
Patsan na ko, ma. Crush ka, edi pa'y lang. Nalaing kang namin unay. Iso asa anak ang nagaram kan ka, edi. Ang gamit, ha. Iturturid ko na. Anya? Umayak at pasyar edi balayo. Mabalin ka, di? Ay nagwapo talaga ni Dennis. Nagbanglo pa eh. Talaga ka di akayatnak. Abe? Ha? Adda ka din namnamakan ka? Diyaka mo. Ay na, pudutan akmutan. Saan ka mitkid di nga puraan? Tama nga no ibaga magunkundawayan ka. Ahon gayam. Nalpas mo ka din ti research work mo? Malmalpas ko na. Sika ngay. Dak pa'y narog yan. Marigatan nakmat ngamin. Kasta ka di? Mabalin ka di nga yaramidan nak. Kwa? Abe! Ha? Ay, ninanang ko. Ay, ayaban na. Mabiit na nga. Sige. Agpakada akmatan. Tane. Rabiin. Agkita tantoy jay eskwelanin ton bigat. Agar-arem kan kadayjay a classmate mo. Isumati ko nanang. Ay, kita anak ko. Agpanunot ka, anaimbag. Taapay? Ay, basta. Ti pa'y lako mapanagadal mo, ti pangpangrunam. Baybay ampay lang, day ta arem-arem. Nalpas mo ti research paper mo? Mabit lang, ha? Oh, atoy. Kita, naka-computer pa yan. Inaramid mo da ito eh. Siyempre, Ni Abi? makapasa akon. Nagswerte ka ah. Amin na projects ko. Inaramid na. Anya? Kano exams. Makapasa akon. Agkatugaw kami to kini Abe. Kasanungay nung maamuan na nga pagang angawam laan. Basta makagraduarak to. Awan ton ti parikot. Ay, nagdagsan matinday tilalabaan nga iyawit na nanang. Ay, ano sa anak ko. Wan nanang. Limot insan marks day chay. Adda iti fast food. Ha? Dapat araw sa day. Dapat gayam katuan. Nang natalagang kalala. Ni Dennis. Tanay na yun nakikinaw. Agsinsin lubot. Sige. Nagsakit mo. Tahong nila. Oy, Abe, anya tikit kita dita. Umisan na. Una nang sumarunoak. Sana ka makakonsentrate nga agadal. Diyak malipatan tinakita. Kaya't kadiyan sa wanday jay. Aluk-luk kundak da Dennis kan Mars. Ay, anak ko. Sikapay lang taglaba, Mading amin tiriknak. Wana nang. Day, apay akas tatilangam. Apay, nakitam ka di imot da Marge kan Dennis. Nanang. Wan, nakitak ida idikalman. Ket amok, day tati pagsaksakitan tinakam mo ita. Nanang. Kunak tupay katkan ka. Adala ang kasapulan day jay alalaki. Iso nga inaram na ka. Anya ngay ita. Masaksakitan ka lakat nga road. No kasta makagraduar kan? Wan manong, sigurado da ita. Dayta kat kayat ko kan ka. Amo ka. Saan anasayang tibannog kan rigat ko? Anang padal kan ka, ading ko.
Wala pan nakakasta? Kunamlan asino ka? Apay, anya ti basol ko? Inagaw mo ni Dennis. Anya? Ha! Excuse me. Siyak at talaga ti kayat na. Saan kat asika? Anya? O anya? At least, amomon ti kinapudno. Feeling. Anak ko, si Kati Cum Laude. Nagadupay ti pamadayaw anaawat mo. Wala na. Dato para amin kan kada kita. Ay na anak ko. Abe? Ay, nagpuskol matan ti rupam nga umasidag ka na kami. Nanang, bayan niya. Apay, Dennis. Agyaman nakan ka. Tinulungan nak. Day talaang ti ibagam kanya. Thank you. And good luck. Dennis! Sika ka di daytan? Wen, limok maga ka nag-abroad. Sika ngay. Ay, kastoy lata. Awan swerte dito'y Pilipinas. Kayat mo asawan, istambay ka? Anya ngay nga rod. Sika kit dimat. Aywan gayam, adda reunion tayo ah. Ha? Ni Abigail tinag-organize. Sino nga Abigail? Ni Abi ngay, di adda kilikili power na idi. Di pinagaramid mo ti research mo. Di pinagang angawam. Kumusta ni Abi? Nangaton ti saad na. Nalaing ngamin a babae. Kasta ka di? Umay ka ah. Tapno makitam di babae a pinaglulukwam idi. May inaksamat a sumrag. Di ka man. May kakit din. Classmate tayo mo't lang dagito eh. Ni Abi ngay ako nam. Kaya't mo talaga ang makita. Umunag ka. Tayam-am mo ka man. Oh, apay akas na naklaat ka nakakita kanya, Dennis. Siyak day to'y, ni Abi. Wan nga rod. Diyak mamati si kadaytan. Dakalan tinagbaliwam. Kumusta kan? Di mong damagan. Thank you for coming iti day to'y a reunion tayo, ha? Agawid ka ka din. Wan, mitingag pa nga dagiti staff ko inton bigat. Kasta ka di? Nawan pagluganam, makilugan kan kanya. Itulod ka. On gayam. Adda ka din asawam nga guruunay kan ka? Awan pa eh. Sika, adda ka din asawam. Awan pa'y. Single ak pa'y laang. Maala, umay ka na. Anya? Kayat mo nga arman ni Abi? Apay, dakas ka di? Saan mo't kidi? Kaduan nak man kidi. Mapantay di opisina na inton bigat. Iturtured ko. Mala, basta sika. Angam, kayat nak nga ta. Pinaglulukwak idi. Ngamita, agayatak matankan ko na. Makamo ditan. Tinapatag, may bagak tiriknak.